Mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ibihugu bibiri byegeranye bikunze kugereranywa n'amahanga ku rwego rw'umutekano. Ibi nta bindi ni igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko se hagati ya RDF, igisirikare cy'u Rwanda ndetse na FDNB, igisirikare cy'u Burundi, ninde ufite imbaraga kurusha uwundi? Cyangwa se ni ikihe gisirikare gifite imbaraga kurusha ikindi? Mu kiganiro cy'uno munsi ngo hayiyambu, nimba uri mushya hano kanda subscribe. Tugiye kubisesengura byose twifashishije umubare w'ingabo ibihugu bifite, ibikoresho bya gisirikare, amafaranga ashorwa ndetse n'imyitozo ihambaye bahabwa, n'uburambe mu butumwa mpuzamahanga. Wowe wahisemo kudukurikirana, nyemerera dutangire ku mubare w'ingabo. U Rwanda rufite abasirikare babarirwa ku bihumbi 33 bahora bari active cyangwa se bahora mu kazi, hamwe na reserve force irenga 20,000. Bano ni abiteguye gutabara igihe cyose haba habaye ikibazo mu gihugu. Ku rundi ruhande kandi, u Burundi bufite abasirikare bagera ku bihumbi 30 ndetse n'izindi nzego zibafasha mu mutekano zisaga 21,000. Ubwo ni reserve force. Aho itandukaniro si rinini cyane hagati ya RDF ndetse na FDNB ku mubare, ariko nk'uko ubyumva, u Rwanda nirwo rufite ingabo nyinshi kurusha u Burundi. Aho itandukaniro si rinini cyane, ariko RDF irushaho gato igisirikare cy'u Burundi, ariko nyine irayirusha abasirikare basaga 3,000. Gusa nanone akenshi igihugu gifite igisirikare gikomeye gishora amafaranga menshi mu myitozo, ibikoresho ndetse no mu ikoranabuhanga rya gisirikare. U Rwanda rushora asaga miliyoni 176 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu gisirikare cya RDF. Naho ku ruhande rw'u Burundi bashora asaga miliyoni 172 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare cyabo FNDB. Nubwo kandi ayo mafaranga asa nk'angana, itandukaniro rikomeye riri mu buryo akoreshwa. U Rwanda rushora cyane mu myitozo ya gisirikare, batanga imyitozo karabutaka ku mpande zose mu gisirikare cy'u Rwanda, mu mitwe igiye itandukanye, mu kugura indege, kugura za drone mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kurwanisha indege zitagira abapilote ndetse n'ibikoresho by'ubutasi, uburyo kandi bwo kohereza ingabo vuba, ibijyanye na rapid deployment bitewe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bihanitse. Dushyize ku ruhande iby'imitungo ndetse n'ikoranabuhanga, reka twerekeze ku rugamba nyirizina ku butaka, turebere hamwe imbaraga z'ibi bisirikare byombi. Ese hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi ninde ufite imbaraga nyinshi ku butaka? Reka turebe ibikoresho bafite barwanisha ku butaka, ikizwi nka infantry. U Rwanda Defense Force, igisirikare cy'u Rwanda gifite tanks zirenga 60. Nimvuga tanka wumve burende, intwaro rutura, umwami ku rugamba, umwami w'intambara zo ku butaka, igifaru. Imodoka kandi z'intambara zirenga 250 zitandukanye, harimo LG31, Nyara 40 ndetse na BTLO 6020, YZ551 ndetse n'izindi modoka zitwara abasirikare. Ibi bituma ingabo z'u Rwanda zifite ubushobozi bwo gukora operasiyo z'ubutaka ku rwego rwo hejuru cyane. Reka twerekeze ku ruhande rwa Burundi National Defense Force. Igisirikare cy'u Burundi gifite imodoka z'intambara zirenga 118, harimo BRDM 230, harimo BTR 40, BTR 80 ndetse na YZ55151. Ku mubare w'imodoka kandi, ingabo z'u Burundi nazo zimeze neza, ntabwo zijegajega. Ariko nanone ku rwego rw'u Rwanda, fire weapon, u Rwanda rurusha u Burundi, kuko nk'uko bibonye u Burundi burufite tanka nkeya cyane, dore ko zitazwi n'umubare, ariko ziri munsi y'eshanu. Reka twerekeze ku gice cya kane cya artillery, cyangwa se intwaro zirasira kure, ibitwaro rutura birasa ibisasu kure. Ku birebana n'imbunda ziremereye n'amasasu ya roketi, duhereye ku Rwanda artillery unit zirenga 100, harimo M10110 ndetse na D36 Type 5430 multiple rocket launchers zigera kuri 5, cyangwa se rocket launchers. Ku bijyanye na artillery, reka turebe ku ruhande rw'u Burundi uko bihagaze. Burundi bufite D3080, BM21 Grad 12 ndetse na Motorola zirenga 75. Ahangaha u Rwanda rufite quality ndetse n'ubushobozi bwo kurasa kure cyane kurusha u Burundi, ariko nanone u Burundi nabwo bufite quantity nziza, ariko ntabwo wayigereranya n'iy'u Rwanda. Tukiri aho ngaho, reka turebe indege ndetse na helicopters u Rwanda ndetse n'u Burundi bafite, kugira ngo tubashe kugereranya imbaraga z'ibi bisirikare byombi. Ku rwego rw'ikirere niho itandukaniro rigaragarira cyane hagati ya Rwanda Defense Force
ndetse na Burundi National Defense Force. Rwanda Defense Force RDF ifite indege zose hamwe zisaga 21, ndabara indege z'urugamba, hariho helicopters 17 ndetse na attack helicopter cyangwa se indege ijya ku rugamba igiye kurasa no kurimbura zigera kuri 2, transport aircraft zigera kuri 6. Naho ku ruhande rwa Burundi bufite helicopter zigera kuri 12. Rumvikana ko neza u Rwanda rurusha Burundi indege 5 za helicopter, harimo Mi-24 indege isanzwe itwara abasirikare ku rugamba na Mi-35 inishobora kurasa aho bibaye ngombwa ariko gake gashoboka, ndetse na Gazelle 6. Ahangaha u Rwanda rurusha cyane ubushobozi bwo mu kirere ndetse no bwo kohereza ingabo mu kirere u Burundi. Air support, u Rwanda rufite ubushobozi buhambaye bwo kurwanira mu kirere nk'uko n'imyitozo yarwo ibigaragaza. Reka twerekeze ku myitozo nyivuga ibyo ngibyo ndetse n'ubunyamwuga mu bya gisirikare. Igice gikomeye cyane cya Rwanda Defense Force ni discipline ndetse n'imyitozo ihambaye ingabo z'u Rwanda zizwiho gukora neza, command structure ikomeye, special force zatojwe neza cyane kurusha izindi, rapid deployment, ndetse ibi nibyo byatumye ibikorwa byazo muri Mozambique ndetse na Central Africa Republic bigira intsinzi. Reka turebere hamwe uburambe ku rugamba u Rwanda rwagiye mu butumwa bukomeye muri Mozambique mu kurwanya n'inyeshyamba zari zibasiye agace ka Cabo Delgado, ndetse na Central Africa Republic, Democratic Republic of Congo, ndetse na United Nations Peacekeeping Missions ahantu hatandukanye mu butumwa bw'amahoro. U Burundi nabwo kandi ntago ari ibyo gusa, bufite umubare munini ndetse n'uburambe buhambaye muri Somalia mu karere ndetse no mu karere ka Congo mu kujya guhashya inyeshyamba zigize akaraha kajyahe. Gusa tugiye kugereranya muri Somalia, u Burundi bwakoze ibitangaza butuma isi yose yifata u Burundi nk'igisirikare gikomeye, ariko nanone tugereranyije muri aka kanya muri Congo u Burundi buri gutsindwa. Ariko ku rwego rw'imikorere ndetse no guteza ibikorwa imbere no kubitegura neza, u Rwanda rurusha cyane u Burundi. U Rwanda ruracyari hejuru aho tugeze ahangaha. Tutavuze byinshi, reka twanzure dushingiye ku makuru ya nyayo y'2026, dushingiye ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'icy'u Burundi. Umubare w'ingabo w'u Rwanda urushaho gato uw'u Burundi, ariko ibyo ngibyo bisobanuye neza yuko ingabo z'u Rwanda arizo nyinshi kurusha iz'u Burundi. Ku bijyanye n'ibikoresho, u Rwanda rurusha kure u Burundi, ndetse n'indege u Rwanda rurusha cyane u Burundi. Ku myitozo, u Rwanda rurahanitse, rufite imyitozo ihambaye cyane kurusha u Burundi, ndetse n'uburambe mu kazi u Rwanda rurusha u Burundi, dore yuko rwagiye rujya mu butumwa bw'amahoro ahantu hagiye hatandukanye ndetse no guhashya iterabwoba mu bihugu bitandukanye kandi rugacyura intsinzi. Naho n'u Burundi nabwo bwarahagiye ariko ni hake, dore ko ahazwi cyane ari muri Somalia.